So, ang PCOS or PCOS tawag, no, but we usually call it PCOS, is actually affected ni ang mga reproductive age women. When we say reproductive age, ages from puberty, which is around 12 years old, until menopause, or around 47 years old for Filipinos. So, these are the women nga usually affected by PCOS, no? And usually, it is brought about by lifestyle or unhealthy lifestyle, and it results to hormonal imbalance. So, this hormonal imbalance results to mga symptoms of PCOS, which we will be discussing later on. So, isa na di sa ang gin-mention mo nga irregular menses, no? Other symptoms includes ng elevated or taas ang male hormones of these women compared to those women nga wala ya PCOS. So, they manifest with acne. So, miski hindi na sila on the pubertal stage, acne attacks pa sila gyapon. Sometimes hairy ni sila no nga mga women, so balbon sila. So we also check sometimes may mga hair sila sa ila di nga chin, no, sa ila nga back, sa ila nga chests, no. And sometimes they also have problems getting pregnant if they are now desirous of pregnancy. So that is what PCOS is. Sa aton nga babayi, sa aton nga lawas nga mga babayi kung kita ang na-diagnose nga may PCOS. So, as I have mentioned, Faith, a while ago, no, kung may PCOS ka, number one, they manifest with irregular menses. So, unlike sa mga women without PCOS nga nag-menstruate every month, most of the time delayed na ang ilang menstruation, no? So, second, amotong hyperandrogenism which manifest with acne attacks, sometimes hair fall. So kung ang hair fall na nila mostly sa dirini sa may tunga ni nga hair or sa crown area, no, and sometimes balbon sila, and also infertility. So amo na ang usual nga manifestation with women, and also they are prone to develop fat sa ilang central part of the body, which is ang ilang tiyan, ang ilang arms, no, and they are more prone to elevated nga mga cholesterol and uncontrolled ang ilang sugar. So amo ning mga manifestations of women with PCOS. Okay, Doc. Doc, ano ka-importante nga kita nga mga babayi madiagnose gid ko nga may madiagnose kung kita bala ang may ara nga PCOS? Okay. So, important gid, Faith, nga ma-diagnose kita with PCOS because PCOS have long-term effects. So, pag age na naton, no, like example I have mentioned earlier, sometimes kung gusto na naton mabusong, usually mabudlayan na kita magbusong if we recognize nga PCOS tagali at a later stage. Also, those women balangan irregular ang ila pag menstruate, no? So dapat regular gid kita mag-menstruate, kay if hindi kita regular nga naga-shed off sang aton lining, sometimes sa pag-age na naton, like kung lapit na ta perimenopause or menopause, usually we are prone to endometrial cancer. Also, at advanced age, no, or samtang nga nagatigulang kita, we are also women with PCOS are also prone to certain diseases like cardiometabolic, like they are prone to obesity, cardiovascular diseases like myocardial infarction, stroke. So dapat we have to recognize it early to prevent the long-term effects of PCOS. Okay, Doc. Doc, may ara ba lang sa based on studies, ang normal ultrasound, Doc, posible nga may ara ka nga PCOS pero wala lang siya yan nakita sa ultrasound? So, posible gid, Faith, no? Kay mag-diagnose kita PCOS, we use the Rotterdam criteria. Meaning, we have to meet 2 out of the 3 manifestations for us to diagnose with PCOS. And what are these manifestations? Number 1 is irregular menses. Number 2, as I have mentioned earlier, no,
taas ang male hormone. So, sometimes they manifest with acne, sometimes they manifest with hair loss, and sometimes they manifest with hairy skin sila, no? And the third criteria is polycystic ovarian syndrome, polycystic ovaries on ultrasound. So, any 2 out of the 3 manifestation, makadiagnose na kita PCOS given that other causes of the symptom na rule out man naton. So kung example, ang babae nagmanifest with irregular menses associated with hairy nga skin, no, or hirsute na ang tawag namon, then we can already diagnose the patient with PCOS miski normal ang iya nga ultrasound. Given nga other cause ang hairy no nga balbon and abnormal bleeding or irregular menses na rule out man naton. Okay, Doc. Sige. Doc, kadto kita sa mga may-ari bala, Doc, nga madamo kag isa naman ako sa kung kaisa nga reklamo nga ti medyo irregular ang aton nga menstruation kag mag-abot siya bala, Doc, heavy bleeding. Paano naman ni siya ma-manage, Doc? Okay, so kung ang patient nagakadto sa amon with irregular bleeding, no, or heavy bleeding, number 1 gid fit is we have to first identify kung ano ang cause. Kay ang heavy or irregular bleeding, hindi lang man PCOS ang cause. So if ever nga na-rule out na namon ang other causes of the bleeding and nabalaan namon nga it is really related to PCOS, then we at first get the management, since I have mentioned earlier, it's a lifestyle disease. Number 1, gid i-advise gid namon ang patient to have lifestyle change. Meaning, maintain siya sang healthy lifestyle, control, she has to do regular exercise, eat healthy diet, no, and to regulate her menses, mahatag kami na usually hormones, no, in the form of pills para every month maging regular iya nga menstruation. This is to prevent the possibility of having endometrial cancer later on. Kay damo nakita young patients nga gaka-diagnosed with endometrial cancer at a younger age because gani wala sila na-diagnose early nga wala ga-irregular bleedings, ga-irregular menstruation sila gali. Okay. Sige, Doc. So, Doc, paano naman kung ang bleeding nga gina-experience ang aton nga mga women, ang cause naman sa PCOS, paano naman siya gina-manage? Again, I have mentioned, Faith, na mahatag kami na siya sa iya pills, no? So, mahatag kami na monthly pills sa iya. Kag during the next 6 months, ako usually sa patients ko, I monitor them. So, every first day of their menstruation, ma-follow up sila sa akon para ma-assess ko if the amount of their bleeding, the length of the duration, or the length of their menses are already normal in the next 6 months while nagatry sila mag-lifestyle change. If na-regulate ko na in the next 6 months, pabayaan ko na sila. When I say pabayaan, I will allow them to just monitor their menses. Tapos, kung magbalik naman irregular ila menses, I advise them to follow up with me right away. And ginamonitor, gid ni namon ang ultrasound just to make sure nga ang lining nila is not thick enough, no? Nga makating kung nga basi may ara na the abnormal may endometrial growth sa ilang lining. Okay. Sige, Doc. Thank you. So, Doc, how true nga ang mga girls nga o kon women nga na-diagnose nga may PCOS hindi nakabusong? So, ano na siya, it's a myth, no? Meaning, women with PCOS are still able to get pregnant, no? So, depende na sa situation. Kay, when you say gusto magbusong, it's not only the female ang amon nga gina-evaluate, but as well as the male, no? So, if only pag-evaluate namon bisang couple, it's only PCOS that's causing the problem. Actually, PCOS is one of the easiest cause of infertility nga i-manage namon. So, what we will do usually is we will allow, kaya ang problem ta with infertility with PCOS, these patients, wala ni sila
wala sila nag-ovulate. So what we're going to do sa patients with PCOS is allow or have them take some medications to help them ovulate. Once nag-ovulate na sila or once nag-grow na sila sa follicle, ipaano ni siya namon, ipa-ovulate sila namon, and we will advise them to have timed coitus, meaning sa time nga feeling namon dira sila nag-ovulate, we will advise them to have sexual contact on those said dates, no? And then after 2 weeks, 2 to 3 weeks, advise na namon to check for pregnancy test kay base dira nga time busong na sila. Pero very important, aside from the ovulating meds that we're giving, no, very important gid is for them to have weight loss gid. Kay sometimes ang bulong namon wala man na siya nagatalab kung unhealthy gyapon ang lifestyle sang patients with PCOS, because I have mentioned earlier, no, again and again, that PCOS is really a lifestyle disease. Sometimes ang patient makadto sa clinic nag-lose weight lang for like mga 3 to 5 kilos, 1 to 2 months after mabalik sa clinic busong na. So, it's a myth nga hindi nakabusong ang patients with PCOS. Wow. Thank you, Doc. At So, least hope, there is no? a hope sa imo nga kilala, Doc. Sige. So may ara bala, Doc, nga kung gusto nga magbusong nga mga babayi, amo to gani na discuss mo earlier, ang mga babayi nga gusto magbusong nga may PCOS, pero Doc, kung ang may way nga IVF na bala, Doc, gina-advise ninyo nga amo na ang ilang way nga igamiton? Sige, so depende kung ano sila nga edad nga nagkagto sa clinic. If ever, kati syempre, we know that ang success of the success or the pregnancy rate really nagamatter gid ang age ng babae. So amo gid nang gina-emphasize namon, especially if you go to fertility clinics, no. So if the woman is less than 35 years old, we can still advise the patient nga sige matry na anay 3 to 6 cycles of timing, no, while ginamonitor ta nga nag-ovulate ka. If after 6 cycles hindi ka pagid magbusong, pwede ta ka another 3 cycles of intrauterine insemination. But if you still don't get pregnant after those cycles, as long as the female again is less than 35 years old, then that's the time na nga ma-level up kita to IVF. But if the female is already more than 35 years old, ma-advise ko guro maximum of 6 cycles lang, and then right away I will really advise the patient to have IVF, because even with IVF it is not 100% nga magbusong siya. It is only maximum of 70% for couples nga very mild lang ang problem. So kung ang woman naman niya nagkagto sa amon, or the couple, no, the female partner is already 38 years old, then we offer them. Kung gusto pa nila mag-trial, we can give them at least 3 months, no, to try. If after 3 months wala pagid pregnancy, then right away ma-advise kami IVF, because 38 years old, very poor na and very low naman ang number na sang egg sang babae. Okay, Doc. Sige. Doc, mahadto tabala sa mga lifetime kag long-term risk sang PCOS, Doc. Ano-ano ang mga long-term nga risk go sa babae nga may PCOS, Doc? Sige, so I have mentioned earlier, Manfaith, that one of the possible long-term effects of PCOS is endometrial cancer. That's why very particular gid kami nga PCOS nga having irregular menses, irregulate gid ang ilang menstruation so as to prevent endometrial cancer or cancer sa lining sang matres. Okay, number 2, they are prone to cardiometabolic diseases, so they are prone to heart attack and stroke as well. So that is why very important gid gina-advise gid namon is to have lifestyle change, no, to have quality nga food choices, and also regular exercise. When I say, Faith, nga regular exercise, it's
5 times a week nga 1 hour nga moderate intensity exercise, meaning ang mga jogging, zumba, those are moderate exercises. So dapat 1 hour 5 times a week. Pero for those nga high intensity na balang mga nag-hit na gid na bala and naga-uphill cycling, at least mga 3 times a week of high intensity cycling, no? So that is to prevent the cardiometabolic disease because these women are prone to, again, heart attack, stroke, and increase in cholesterol, or what we call dyslipidemia. Another effect is these women with PCOS are prone to diabetes. So we have to watch out with what we eat, no? And another long-term effect we have discussed earlier already is infertility. Okay. Okay, Doc. Sige. So, kabudlay man gid galito, Doc, sa aton di nga mga babae. Pero may pamangkot lang ko, Doc. Subong bi, may ara ako nga nakilala nga ari, do okay lang man na siya, Doc, no, kung 10 years old pa lang ang bata. Possible nga ginaabdan na sa sang menstruation kay isang amon bi nga time. Ako gani 15 years old na ko sang ginabdan sa menstruation, Doc mo. Okay, so ang aton, ang mga early na yan, no, or precocious puberty naman na siya fit if early nag-abot ang menses. Usually, ang gina-expect naton for a child to have menses is at least 8 years old. So, kung nag-abdan siya sang menstruation at 10 years old, we still consider it normal. Pero if ang bata na-abdan sang menstruation at 7 years old or younger, then better gid to seek consult from a gynecologist para ma-thoroughly evaluate ang nga nag-menstruate siya at an early age. Okay. Sige, Doc. So, may ara ako bala, Doc, nga na basahan na sa kay we're talking about the infertility, no? Pero diri naman kita sa treatment. May ara ako, Doc, nga na basahan nga ang letrozole. Amo ni siyang isa sa mga fertility treatments para sa na siya, Doc, nga considered siya nga fertility treatment. Ano na ginaobra niya sa aton nga lawas para nga mangin able ang isa ka babae nga improve ang iyang fertility, Doc. Okay, so ang letrozole, Faith, actually, it's a drug against recurrence of breast cancer. So, ubragid na iya ang letrozole for the treatment of breast cancer. Okay. However, sa dalayo, no, na-realize nila nga during pag-take sang letrozole, nag-ovulate man ang isa ka babae. So, that's why further studies were done to lantawon nila kung pwede man ni magamit as ovulating meds. So kagina, di ba, nag-mention ko nga may ginapa-take kami para mag-ovulate ang isa ka babae, which is the main cause nga hindi kabusong ang isa ka babae nga may PCOS. So letrozole is one of these ovulating meds and siya ang number 1 in the treatment ang ginagamit, no, for as ovulating meds, no, sa mga patients with PCOS. So main namon nga ginagamit for patients with PCOS to induce ovulation is actually letrozole. Okay, so sa mga adolescents normal lang gid nga at first irregular. So i-advise ta sila what is normal nga acceptable range pa kag ano ang hindi na normal. So kung sa first 3 years after nag-start ba lang ila menstruation, Faith, usually it is really normal nga medyo irregular pa ang ila menses. Pero not very irregular nga tig 1 year na gid hindi mag-abot. Pag mga 6 months to 1 year nga wala gid nag-aabot nga nag-menstruate na sila, then maybe they have to see a gynecologist already, or sometimes even 3 months lang, no, so consult na lang. Better na lang mag-consult over nga assume nila nga normal ni. In terms naman sa heavy bleeding, no, like inang ang normal, so we have to explain to them first what is normal, no? So ang normal is dapat every month naga-menstruate. Next, ang length sang aton nga menstruation acceptable siya from 2 to 7 days, so not normal, no?
Third, dapat maka-use lang siya mga 3 to 4 pads per day. So, kung fully soak niya na ang pads niya, like maka 5 pads or more na siya, better to seek na lang gid ang advice from a gynecologist, no? Yeah. But not to the point nga mahilig daon gid siya kag hindi na siya kahulag bilog nga adlaw ya or gahinibi da siya because of the pain. So, dysmenorrhea or pain during menses actually is normal lang, but not severe enough to make the patient, no, or to make the woman nga dysfunctional or hindi na siya kaubra, hindi na siya katindog because of the pain. So, any sa abnormality, sa ginpanghambal ko to, those are normal. So, acceptable again is 7 days duration, 3 to 4 pads nga fully soaked per day, and tolerable dysmenorrhea. So, kung hindi na normal, then better na lang to seek na lang gid a consult from a gynecologist para at least ma-evaluate namon kung pwede lang siya i-observe or we should start medications already. Sige, Doc. So, thank you. So, at least, Doc, nga nahatagan kita, Doc, no, sang nagkaigo nga impormasyon, Doc, for this topic natin nga PCOS. Kay ti, ako una, gidya nga nabatian niya bala, Doc, honestly. Ang may PCOS, hindi nagidya makabusong. So, which is, kung ikaw nga babae nga suspect ka sa self mo, nga may amo ka na nga syndrome, mamangkot kagid lang sa imo, kaugalingon nga IT, hindi nagikuya gali mahatagan sang chance nga mangin mother. So, maayo man, kay ti, there is still a chance. There is still a hope sa mga aton na nga mga kauturan nga na-diagnose na nga may PCOS, there is still a chance nga mangin mother. Kita nga may ara nga sa PCOS. Kag hindi man buot silingon, Doc, nga kung irregular ang imo nga period, may PCOS ka na, Doc Joy, Olive. Correct. It does not mean nga kay irregular ang menses mo, PCOS dayon. So, we have makapagkagto na ang patient sa amon clinic, i-evaluate na namon other causes sang irregular nga menses before we can say nga PCOS. So, sometimes, no, you've heard, di ba la, may ara mga babayi nga gulpi lang nagtambok tapos nag-irregular ang menses. Upon further evaluation, gali, hypothyroid, no, pero sang iban nga mga artista, tada, di ba, nga nabalaan nyo nga may mga thyroid problem. So, thyroid problem is another disease nga pwede mag-cause sang irregular menses. So, not necessarily nga tanan nga may irregular menses, PCOS. Okay. Doc, since nga na-mention mo about sa thyroid, Doc, ang mga babae bala nga na-diagnose nga may hypo o kung may hyperthyroidism, there is still a chance nga mother sila or makabusong pa sila. Definitely. So, ginatreat na namon if may hypothyroid. So, we have to correct ang hypothyroid. Mga baka hypothyroid, low ang ilang thyroid hormone. So, once corrected ni, kay sometimes kung low katama ang imo nga thyroid hormones, hindi siya normal. Sometimes ang iya dapat to physiology is also an ovulation, meaning wala ka man nagapangitlog. That's why kung i-correct ni ang hypothyroid, no, i-normalize ang levels ng thyroid hormones, the woman will just get pregnant, no? For naton i-end ang aton nga discussion. Doc, ano ang risgo? For example, because I have a friend nga may ara siya nga, na-diagnose siya nga hyperthyroid siya. So, ano ang gintugo niya sa akon, ipamangkot, kung ano ang risgo kung busong siya nga may ara siya nga hyperthyroidism.
Okay. So, kung nagabusong nga may hyperthyroidism, again, it is very important yun nga i-control ta fit ang hormone levels. So, during the first trimester, second trimester, and third trimester, ginamonitor tani ang levels ng hormones nila. Nga dapat within normal lang. Kaya kung hindi tani fit ma-control ang level of hormones nila, pwede sila mag-end up into thyroid storm, which is medyo delikado na siya nga case nga mag-thyroid storm siya nga nagabusong siya. So, it is important nga gid nga close monitoring during prenatal and at the same time ginako-manage na siya naton sa mga aton nga mga endocrinologist. So, the woman with hyperthyroidism, damo na ang doktor niya, ubigay ni kag endocrinologist as well para makontrol ta ang thyroid hormone. But, hindi na siya, it does not mean nga hindi na magbusong ang bayi nga may hyperthyroid or hindi na siya kabusong. Okay, thank Close you, Doc, monitoring for enlightening us. Kay from sa PCOS nga may ara nga mga babayi nga nagapanumdum nga ay because may PCOS ko, hindi nagig ko kabusong, wala nagig ko chance nga mangin mother. So, na-enlighten man naton siya nga pwede pagidya basta nga may ara lang nga proper management, the same as true with hypo and hyperthyroidism. So, Doc, medyo kolabos na ang aton nga tiyempo. Ano ang imo nga mabilin nga mga mensahe sa aton nga mga sa aton nga mga kids nga ara na sa stage nga medyo naga-menstruation na, until sa mga babayi nga gusto magabusong pero may mga instances gid nga do mabudlayan gid sila, Doc Olive. Sige, so for those women no nga having concern sa ilang abnormal bleeding or sa ilang menstruation, for those having cyclic pelvic pain nang nagandysmenorrhea no or may doubts if normal ang ilang gina-experience no nga sa ilang menstruation, and those having problems getting pregnant, don't hesitate to see your gynecologists right away.